hlekani vayingiseri wamkanalo na FM akuhlekanisa kora ngayingisera xitichi xi ri kona hlekani lowu namuntlha i musumbunuku siku ra vukhumenharhu ra n'hweti liya ya nyenyankulu lembe ra magidi makumembirhi nharhu ni Khalanga Pat Mathebula n'wina risumati wa cimo wa xitlangwa wa xingiritano wa xichacha na makunalo wa ndandadzi aku amukela mayingisero mengo va khona yingisela uri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na ukuma audio streaming ya mnganalo na fm.co.za nangona ku Afrika wa vulavula humelelo nyiko Morgan Shivambu information of kale ka hafu kupile awara ya n'we nhlekani lowu kwala unga khona mayingisero mena unga yingisela uri konga va khona yingisela uri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na ukuma audio streaming ya mnganalo na fm.co.za hindlalale nongona ko Afrika wa vulavula hindlela yoyole seke leswi swo vula ntsene ku i nkarhi wa ku mina na wena hi twa mahungu khote ya timhaka ta appeal ta timhaka ta vatirhi yi ri hayi n'wina va ni hawu famba ntirhweni yi ri strike xa n'we ha xona famba ni ntirhweni ni hawu i National Education Health and Allied Workers Union va nge ri kombiseni ku vilela se va nge ri famba ni ntirhweni se swi swa muxaka wolowo i ntlhontlho wukulu loko hi kha hi languta ka timhaka ta matirhelo ya siku na siku ya vukorhokeri lebyi byi langutiwaka hi ndlela leyo se hi ta twa ku va ni hawu va angula va ku yini ku xiyimo xi titani hi ndlela yaleyo musirhelelo wa vaaki na yena wo khomela humese xiviko lexi xi kombisaka leswaku hayi ha swi twisisa ku vanhu va nga va ri na ku vilela ko karhi kambe president vona hi boxe hayi khona man a hi vona lava a va fanele va hetelela va languteka timhaka toleto se xiyimo xi hetelela xi endla leswaku vanhu va va ku ri na ku languta kun'wana ka tlhelo rin'wana loko swi ta ka timhaka leti ti nga humelela le a Phalaphala se hi ta va kha hi bula na advocate hi twa kahle hi ku ya hi nawu ku le ku endlekeni ka yini la swi vula yini leswiwani na wehe ta tsakela ku twa n'wangulo wa wehe hi tlhelo ra timhaka ta swa matitwelo loko swi ta ka timhaka leti ku wehe tani hi muaki u ri yini timhaka leti ta Phalaphala hi ndlela yaleyo timhaka leti ti khumbaka khale ka meyara wa Tshwane Dr Makwarela swi vula yini swiyimo swa muxaka wa luwa swi vula yini swiyimo swa muxaka wa luwa ngopfu loko hi vulavula ku na xiyimo lexi xi langutakaka xi nga tsakisi loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta ku va ku langutiwa timhaka ta vukungundwani hi ndlela yaleyo ku dokodela va ze va teka xiboho xa ku humesa phepha ro ka ni nga ri nawini a tikweni riri swi vula yini sweswo va tshike ntirho ku ya hi swiviko se ta twa ku swi vula yini Advocate Tsietsi ra matsekisa va yime ku lunga ku lata hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ni bula na vona ndaka leswi sweswo mayingisero mnganalo na FM hi laha hungu ri fambaka ha kona languta nkarhi 14 timinete ntsena ku bela wara liya ya khume kahle 15 timinete ku bela wara ya 12 ya mukeleni advocate nhlekani nhlekani muhaxi na vayingiseri va mnganalo ne Mativa loko ni kha ni vulavula na n'wina a na ha swi tivi na ku ni fanele ni vulavula na n'wina hi swihi hi mhaka leswi timhaka leti ti nga tala ha koho kambe a hi sunguleni ka le ya dokodela loko swi koteka yi vula yini mhaka leyi dokodela murhungwa lavo va nga hetela va tshika ntirho hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku va ku ve na swihehlo swa ku onge tiphepha leriya a ri nga ri ra ximfumo ku ya hi laha a ri kombisiwe xiswona ku na nandzu ka swimhaka ta loko munhu a tshika a kumeka a endle timhaka letiya ta muxaka lowa ya munhu a nga hlamusela ku himpela swilo leswi swo ka swi nga ri kahle ko va ku hi to yimela ku endliwa ti-investigation leti nga helela hi kota ku twisisa ku ku ndleke yini ku ri na ti-facts hinkwato kambe rona phepha leriya loko munhu a ri langutile ngopfungopfu lava hina hi swi tivaka hi tirhaka hi swona hi vheta hi swi vona ku himpela a hi ra ntiyiso kumbe a hi phepha leri hi nga vulaka ku i ri huma a court kumbe ri issuwe hi register as a court order because ku na swo tala leswi nga ka phepha leriya leswi ni swi vonaka ku a swi tsarisiwi swona ti-order ta court a ti tsarisiwi swona i nandzu lowu kumbexana ni nga vula ku wu nga va nandzu wukulukumba kambe
munhu a nga hlamusela ku mahungu yo fana na lama ya tikomba nga ku ya tala ngopfu laha Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala lava va fake-aku ti-court order hi ndlela yo hambanahambana kambe leyiwani yona yo i mhaka leyi kumbexani yi chavisaka swinene hi mhaka ya ku hi vulavula hi vanhu lava va hi rhangelaku eka ti-community kumbe ka mfumo hi ku ya hi ku hambanahambana munhu loyi hi nga tlhe hi vula ku i munhu loyi a nga dyondzeka swinene ku ze loko swi fika kwalano loko ri ku hi ndlela ku na leswi na vona va nga hoxa xandla eka swona i swilo leswi i mahungu lama ya nyunisaka swinene a swi va veki ka ndhawu ya kahle nakona loko hi mpela loko swi lavisiwa swi kumeka ku hi mpela swi endlekile ni vona nga ku ta va ku ri nandzu lowu va nga ta fanela ku hi mpela court yi kombisa ku a hi swilo leswi nga fanela swi endliwa hi vanhu lava va hi rhangelaka. loko n'we mi kha mi vulavula na mi kota ku mi twisisa loko mi ku ti-court order ti tsarisiwe swona na yini na yini na yini hi ku n'we mi swi tokoterile mi tlhela mi swi dyondzisa kambe xivutiso ku nga va ku a swi olovi ku ka mutivi un'wana na un'wana wa nawu a swi vona ku order leyi endle ku yi tsarile swona kumbe leyi order yi tsariwanga kahle. I swilo leswi olovaka swinene muhaxi na vayingiseri swa olova hi ku ni nga vula ku ko tala ku na standard format ya court order na hambi ku loko hi vulavula hi styling kumbe xitayela xo tsala court order swi nga swi ka swi hambana ku ya ku kumbexana yi tsariwe njhani kambe ko tala format yi va yi ka yi fana nakona hi ndlela leyi magqweta ya tsalaka hi yona i ndlela yin'wana leyi yi nga hambana na loko munhu un'wana na un'wana a ka a tsala document ku na endlelo ra kona ku na tsalelo ra kona swilo leswi hi nga dyondzisiwa hi nga trainiwa nakona swi ka swi fambelana na milawu yaleyo kumbexana laha court order yi humaka kona ku ya hi nandzu lowu wu nga a court hi nkarhi walowo se a hi swilo swo olova swinene ku munhu a tsala court order ku ya hi xinawu hi swi vona ku swilo swin'wana a swi tshamisekanga. Ya mpela swi na tingana ngopfungopfu kha ni landzelela leswi mi hi kombisaka i xidyondzeki lexi a hi munhu njhe i munhu a nga dyondzeka leswi swi nga hetelela swi tisa swivutiso swo tala na tidyondzo to letiya hi ti vonaka ku xana tona ti fambe hi yini kambe a hi yeneni ka leyin'wana leyi nga koho musirheleli wa vaaki loyi a nga khomela i humese hungu a ni tivi mani hungu leri hi xinawu ri vula yini. Ni ta vula ku i endlelo ra kona ko tala loko public protector aka a lavisisa kumbe a endla ti-investigations va humesa swilo leswi hi swi vitanaka ku i preliminary report se preliminary report leyi ku ya hi ti-findings ta vona hi nkarhi walowo va fanela ku va teka report leyi va yi nyika vanhu lava khumbekaka ku va yi vona loko ku na swin'wana leswi va twaka nga ku va nga angula ka swona va angula hi nkarhi walowo ku va ta kota ku hetisa report ngopfungopfu va langutise na ti-facts leti kumbexani va nga tikuma va ka va endla investigation ku i ti-facts leti ti nga accurate kumbe i ti-facts leti vumbhoni lebyi va nga byi kuma bya fambelana nkarhi wun'wani na hi ndlela leyi vanhu va nga hlamusela xitori xa vona hi ndlela ya koho a ku hava swilo leswi hi swi vitanaka ku i distortion of facts se swa fanela ku va twiwa na vona va tisa mavonelo ya vona ku ya hi ku va khumbeka njhani ka report yaleyo mi ta swi vona ku na ya report yaleyi hi vulavulaka hi yona a yi nyikiwangi vanhu hinkwavo yi nyikiwe vanhu lava yi va khumbaka vanhu lava va ku nga vona lava va nga kumbexani va nga reporta kumbe va nga na ti-interest ka nandzu lowu kumbe complaint leyiwani a yi nyikiwe public protect. Loko mi kha mi vulavula mi kutani ivi yi pfuta ku hava nawu la tikweni lowu tirhanaka na timhaka leti ta ku pfutisa mhaka leyi mi nga hetelaka mi ku ri leyi ya ximfumo i wun'wana a pfutisa. I nandzu lowukulu swinene mi ta tsundzuka ku
wu kambirhi wu nga va nandzu lowu kumbexani mi kuma ku i nandzu lowu wa vugevenga kumbe wu nga va a criminal offense hikuva kumbexani mi tikuma mi yive information mi yi putisa hi ndlela leyo mi nyika vanhu lava vo ka va nga fanelangiki xo sungula. Xa vumbirhi na laha mi nga thoriwa kona muthori wa swi kota ku mi tekela magoza yo karhi ku va mi humese information leyo ka yi nga fanelangi nakona leyi nga confidential hi nkarhi walowo se va swi kota ku va mi tekela goza. Kambe hi fanele hi tlhe hi langutisa nga ku endlelo leriwani ri tale ngopfu laha Afrika-Dzonga loko swi ka swi ya hi ku putisa ti-report-o hi ndlela yo hambanahambana i swilo leswi endlekaka siku na siku nakona ni vona nga ku i swin'wana leswi mfumo na vathori na kumbexani na law enforcement va fanele va swi langutisa kahle hi ku information yi puta kumbexani nkarhi wun'wana mi kuma ku a va se heta na ti-report-o switori swi ya swi hangalasiwa mi kuma ku nkarhi wun'wani va ka va hangalasa swilo leswi mi kuma ku mahungu yo ka ya nga ri yona ku ya hi ti-report-o ti va ti nga se yi finalize-iwa hi nkarhi walowo. A ni tivi ku hungu leri mi ri vonini ke kambe swi hi tlhelerisela kwala ka mhaka leyi nge le ku vulavuleni hi yona ya ku hehliwa ku holobye Noqolo Kivit va fanele va lavisisiwa hi va SIU hikokwalaho ka ti-degree ta vo timbirhi leti ku hehliwaka ku loko va ya ti dyondzela a va ri hava junior degree. Minkarhi ya ku tala loko u fanele endla post graduate i fanele va yi na junior degree kambe va ri hava va ri na matric le a Fort Hare. Se swin'wana swa leswi swi hetelelaka swi tikisa xiyimo swi veka njhani ndzhuti wa dyondzo leyi mi nge le ku kaya ka yena mi dyondzisa advocate loko hi kha hi kuma swiviko swa muxaka lowu? I timhaka tin'wana to ka ti nga ri kahle ti chicha xiyimo xa tiyunivhesiti ta hina swi chicha xiyimo xa tidyondzo ta hina kumbexani ni ngo vula ni nga tumbeti ku na mina ni nga tirha a University of Fort Hare loko ni nga hembi nga ku ni ze ni va dyondzisa nyana ka swin'wana swa yelana na local government hi ku i nkarhi lowu a na ha tirhela kwalaya kambe hina a hi ngheneleli helo ka timhaka ta administration hina ho hlangana na vanhu loko se ku ri nkarhi wo hi va dyondzisaka swona. Kambe mo ni tshikelela ku ni vona nga ku swilo leswiwani swi tele ngopfu la tiyunivhesiti ku ri na vanhu lava mi kuma ku va endleriwa ti-favor leti to ka ti nga fanelangi va kuma ti-admission a tiyunivhesiti swi nga fanelangi va nga meti ti-requirements ku ka ku hlawuriwa van'wani mi kuma ku na vona va ka va swi lava ku dyondza kambe hi ku ti-requirement ta vona a ti fiki va tikuma va ri handle. Kambe xihlawuhlawu xo fana na lexi a Eastern Cape kwalaha ka yunivhesiti leyi ya Fort Hare mi ta tsundzuka ku swi endla tinhlokomhaka swinene hi ku swi katsa van'watipolitiki lavo tiveka swinene a hi khale nakona kwala mahungwini ma swi tiva ku na premier na vona hi voxe nga ku loko va ka va vulavula ku veri na vona a va khumbeka kumbe va khumbeka ka timhaka to fana na leti se i swilo leswo ka swi nga tsakisiki swinene hi ku hina varhangeri lava vo ka va tshamaku va ri mahungwini va ka va endla tinhlokomhaka hi swilo swo ka swi nga ri kahle. Kambe SIU na swi tiva ku na loko ka vutomi bya mina lebyin'wana ni humaka ka byona laha ni tirha kona nkarhi lowu a mi nga ni kumi na swi tiva ku na ti-proclamation to hlayanyana leti hi nga ti-processa ku va ya kota ku endla ti-investigation va kuma ku endleke yini nakona ku fanele ku tekiwa magoza yo karhi ka vanhu lava khumbekaka. Xo ka xi nga tsakisi i ku mahungu lama se ya fike ka xiyimo xin'wana lexi mi kuma ku na timhaka ta ku chavisa kumbe ku lava ku dlaya varhangeri va yunivhesiti yaleya hi mhaka ya swilo swo fana na leswi swo ka swi nga ri kahle. ni mi twile advocate ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina hayi se na swi tiku ta tumbela kwila kambe vana na siku lerinene ku dya ku engeta advocate. Ni khensile muhaxi na vayingiseri va munghana lonene a ku siku ra kahle. A khensa Advocate Tsietsi ra mathekisa ku na timhaka timbirhi leti ni lava ku kumbexana hi vulavula hi tona mina na wena laha kumbe tinharhu. Ya ku sungula i mhaka yaleyi ya ku xiviko lexi nga lo pfuta
xi komba ku kahle kahle president a ku na nchumu lexi va nga xi endla xo ka xi nga ri xona kambe ku hume ku na xiviko lexi nga huma xo pfuta na lexi xi nga huma xa mampela xi nyikiwa va lava khumbekaka ne se i mhaka leyi ni lava ku hi languta yona kasi ya vumbirhi mhaka leyi ya dokodela Morungwa Makwarela i ncini xi nga va fikisaka ku xiyimo lexi hi ku vona ka wehe xa ku va vhe va ku ze ku fika la sweswi va tshike ntirho va le ku lavisisiweni hi ti-hawks na yini na yini hikokwalaho ka ku va ku hehliwa ku phepha leri a ri nga ri ra nawini se xivutiso ku va ku loko ku ve himpela va wu tiva ntiyiso loko i ntiyiso ku a ri nga ri nawini i ncina xi va sindzisa ku va twisisa ku vo fanele va landzelela timhaka ta ku va kuma papila ra muxaka luwa ke hi le ka 0860002543 tirhisana Mathebula DP RSABC .co.za ta ri teka riqingho rero ndakarisi taka leyi Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ka Mugana Lone FM ku na swiviko swi komba ku leswaku ku na hoyi eka rin'wana ra mavhengele Giyani evhengele ra ka Shoprite eMasingita Plaza hi hala loko sikhiya ka Malamulele ku na hoyi ya timhaka ta xihlawuhlawu ku ya hi ku nga ri hi mbala kambe ku ya hi ririmi ku na vanhu va tirhisiwaka mintirho yo ka yi nga fanelanga yi tirha ta twa xifaniso xa kahle xa ku kahle ku endleka yini laya loko nongonoko lowu kha wu famba hi ndlela yaleyo kambe ke a hi ku twi mingisero wa mehe le ka 0860002543 tirhisana Mathebula DP @sabc .co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi ku nga va ku ri yi kumbe mhaka yin'wana na yin'wana leyi nga va ka u yi khomile hi ndlela yoleyo xin'wana lexi ni nga xi vona mingisero wa mehe ni a ni kha ni famba hi gondo ra kusuka eka ve ri le kwila a Alting ma ri vona i famba hi rona loko fika laha a ri fanele ri jika ri ya hala va michipisi i nga yi i rhelela hi le ka Mtititi i ya fika le mahandzeni yi nge ri ri yini Matiyani ivi ri ku golf ivi i famba hi le ra ka Matiyani i famba laha tlhelo ka 10 high a ka ha ri na mapatu laha sweswi budulwana a ku ri mapatu ya kula ma loko ni nga hoxisisi ra Collins Chavani a va lava ku patu leri ri nga fika ri helela laha ka Vulavula ma ri vona a va lava ku ri fambisa sweswi ya ri famba ri ze ri ya khoma leri nga hi fika ri helela ka Miningisa block 2 i khwati sweswiwani ku na ndzawulo leyi tirhaka so ni ze ni fonela van'wani va Vhembe va ku hey hahla hina swi tiviwa hi ndzawulo leyi ya timhaka ta mintirho ya vaaki na magondo ndzawulo liya ya mintirho ya vaaki na magondo yo fana yi ta hlamusela ku kahle yi tirhisa ku yini yi tirha yini hi kota ku twisisa ku hikokwalaho ka yini magondo ya kha ya pfaleka loko ri laha ntlhaveni a si patu ro nghena ro suka ka hi le ka ngomngoma loko nghena ka Asini ri le ku pfalekeni ra kha ra pfaleka patu leriya hayi khona mani a hi tweni ku mahungu ya wara ya n'weta va emisekwini kusuka kwalano hi ta teka riqingho rero ka 0860002543 mi tirhisana Mathebula DP @sabc.co.za ni twa rito ra sesi Lilian Hlabangwana a hi tweni ku va ri mahungu ya wara ya n'weta emisekwini ya sesi Lili a hi ku twi mingisero wa mina 0860002543 a hi ku twi ku angula oku yini ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti hi nga langutana na tona tanihi tiko 0860002543 timhaka ta load shedding ni vona nga ri a ta ha vulavuriwi ngopfu vanhu se va lo fika lava nga tolovela ku load shedding yi yime hi ndlela leyi ke mi ri yini hi timhaka letele ka magagabaji loko ha ha ri ka timhaka ta toletelo ni kha ni ta namuntlha ni te na van'wani va sesi va kha va ku va ya a ve ri le kwila va tala aka Sira va fike va khandziya movha munhu loyi va nga n'wi khandziyisa va n'wi tivi a nga va khandziyisa va n'wi tivi se va sungula ku chucha mahungu yani man'wana mina vumbhoni ka wona mo hlamusela n'wana mingiseri lo nhleka njhani vayingiseri epfukeni minjhani papa pfuke akenza mina njhana yer langutani kahle langutani reception ya n'wina buto mina ni nga ri riqingho ra n'we ri ta hi tikisela a hi sungurise malito ne ya hallo aye ya ni khomele mingisero wa mina i ringeta nakambe hi twa ku kumbexani laha mi nga kona i load shedding hi le ka load shedding sweswo leswi se swin'wana swa leswi swi khumbaka xiyimo kambe n'wana mingisero loyi hlekani Khalanga papa
mina ngena aka la Dr Makwarela aye papa doctor aka professional body doctor ya kuva a lo dyondza kuva a endla vertical growth aka faculty leyi a endlaku ku fanele ku munhu HR mi ku ri wa dyondza a kuma honors kumbe xana diploma BTech honors masters ku ava ka NQF level 10 PhD ivi kuma ku ri doctor mara a ri registered na professional body yo karhi a tirha under the ethical conduct my one so liyani loko ni langutile ku ya hi mina a yi le ka professional body ya ku fana va ku una council of engineering kumbe leswin'wana ko doctor I mean vertical growth ya academic is academia se mara hambiswiritano a hi languteni yin'wana ya xivula ya xiyimbeleri xin'wana xi nga tshama xi ku ri boti n'wana mhani u xi dyondzeke xa mbala no kambe a hi sunguleni kwa va tsarisiwile na professional natural scientist na lava va the South African Council of Natural Sciences va kola ya tani hi genetic engineer ku vona professional okay it's fine so mara I teni ka mbulavulo wun'wana nga tshama va veka hi xin'wana xa xivulavuri xi ku ri aka politiki ku na van'wanyana va swirho swa vanhu vo karhi hayi swa vanhu I mean swi tikomba engaku lahani vona a vo kokoteriwa ku no tshinela haleni loko se i hlangana na problem hi ta solve hi ku sweswiwani loko ma languta kahle EFF a yi n'wi sapota mara sweswiwani yi lo wi swi nga endleka mi kuma ku ri na vona va EFF mhaka leyi vona a va yi tiva mara a va n'wi lava ku ri a za a nghena mbilweni ma yi vona hikokwalaho ka yini mi tshaha EFF ntsena mi kuva lowu hi mhaka ya ku premier va le ku thwiteni hi timhaka ta dokodela Makwarela hayiko hi ku munhu wa ku fana na Julius Malema I munhu wa ku kota ku tlanga politiki kahle leswi swin'wana mi nga kuma ku wa swi vona ku loko wo tshama kha vulavula swihundla swa vanhu swa hlupha se o ku lahlela mbilwini ku kunene ku hi ku ri loko mo languta a ku ri EFF ngopfu leyi a yi n'wi sapota laha ku ri a nghena ene swi tikomba eka ku laha ka politiki a hi hinkwavo vanhu lava nge loko va ku bela mavoko hi ku humelela ka wena va ku hoyozerisa ku fana na van'wana vanhu laha swi nga endleka mi kuma ku ri yena i lo hoxiwa ku ri hi ku ri loko se swi ya kumeka ku ri u insolvent a tsandzeka ku hi ku vula ku mina na problem ya swikweleti swi helela kwalano hi ku ri phela laha loko a lo vula ku swona hi swona ku ri na swikweleti ene mina I'm not a good player a ni swi koti ku hakela vanhu kahle na sweswiwani na ha ri ku ku langutiwa mhaka yena ya ku ya fika aka xipikara ntsena hayi ku ri ize i ya fika na la ku i fojara na maphepha ya ti-court ma yi vona layani leswiya swa ku le swikweletini leswi ha swi twa leswi un'wana na un'wana a nga nghena swikweletini un'wana na un'wana hambiloko a ri swikweletini wa swi lava ni ku humelela mara loko se swi ya fika laha ku ri mina lo a ni yindlangi mara sticker lexi ni tele loko ni xi vona kha xi tsutsumala ka social media ni ku no sungula ku vona phepha ra court namuntlha ri ri na ti-border lines a ni tivi format ya matsalwa mara a ndzi tshama ni vona report yi huma yi ri na ti-border lines leyi ni nga tlhavisiwa kahle se ni ve ndzi vona ku leswo talatala leswi va khalanga a hi swi tshikeni swa ku i ve swi insolvent mi kuma ku ri a tlanga politiki ya ownership ku ri hambiloko ku ri ku ola ta suyiwa kumbexana ku lava ta endliwa property repossessing mi kuma ku ri a nga tekeriwi sweswo swi ownaka hikuva court yi tshame n'wi declara insolvent ya twala liya n'wana na n'wana aka economical gain a nga yi tlanga ma loko se ize i ya humesa signature na stamp ku ri stamp lexiwani xi huma a high court ivi i teka i xi yisa ka public ivi se loko se aka public loko se a heta a resigna aka humeyara a tlhe a resigna na le ka political party yena u sala a ri yini kuve va sala va ri an engineer biotech kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini a va sindzisa ku famba gondo rero va kha va tiva ntiyisi loko ri ku va wu tiva ku ri ku loko se a sala a ri hala aka biotech signature ya yena ya ha ta tshemba hi mani phela minkarhi yin'wana ku dyondza ku na weak point liya ku loko se ya wa loko se va ku tekela PR number se va ku tekela capacity hambiloko se vo tlhava ku tirhisana the question is that aka society na le ka business industry i mani lo nga ta ku loko se va twa ku ri se ku tirhiwa na Pat Khalanga luya wa kota ku sayina na certificate xa le ka Supreme Court na High Court a basigani
i fane a ya sayina mati ya le hansi ka ku ya basini ku ri manganiwa hi vanhu hayi nemetweni nemetweni bote hayi se iyayiphasapasana 0860002543 Dr Makwarela va dyondze eUniversity ya Venda va kuma BSc va dyondza University of Natal va kuma BSc Honours va kuma Master's Degree University of Witwatersrand kahle University of Natal iko va nga kuma BSc Ons na Masters yako kasi University of the Witwatersrand va kuma PhD hiyo mhaka va ri dokodela Murungwa Makwarela 0860002543 xana wena u ri yini ke n'wana mingiseri hilo nhleka hello njhani Khalanga pfukeli papa minjhani okay hayi ndzi nga ku nghena ka leyi yi nga endleka leswi kambe swara Giyani amakakapani u kombela ku ri maphorisa va hi pfuna korona u ri tirha ka vanhu lava nga ta yi tangelexiya munhu a nga ta yi mhaka tihanyi na vusirheleri bya vadyuhari lava yi nga va siya makaya byi le kwini maphorisa va kwini va tirha yini kambe mi tiva yini ku fika sweswi hi mhaka liya leri hi tiva ku ri va ri ku khomiwa vanhu vambirhi ku nga n'wanuna na n'wansati ka mhaka liya yi nga so a wu kombela ku ri u korona u ri yi tirhela tanihi vaaki leswi swi vulaka ku va nga hetelela va lava vambirhi va boxanini swi endleka tano ene hikwani ri swi twakala nga ku a ku nga ri vanhu vambirhi so a wu kombela ku ri va huma hinkwavo va kumiwa u ta kota ku vona kurikula kambe yaleyo a ni ri ya hlupha hikuva lava nga le ku lavisiseni hi va nga ta lavisisa loko ho sungula ku a va ri vanharhu a va ri mune va ta hi lava ku hi ta nyika vumbhoni ku a hi tiva hi va tivisi ku yini ku va ri vanharhu kumbe va ri mune se swi hi va hi ri hava vumbhoni se a hi vulavuleni leswi kumbexani loko swi koteka hi nga va ku hi ri na vumbhoni inkomo papa cancer swinene 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula kamgana lone FM nhlekani nhlekani moxanto wa sabiti me pokele papa hayi ngile mina Sithole ngene maki inkomo Sithole dithi nokuphatsha le ya Dr Makwarela le yes isaku moyo ko a hi tsakeni ku sahle swi kumiwa hi ku ntubutsa ku loko swi nga kumiwangi a ku ya humeleleni hi CBD exivendleni sa South Africa xitori and dithi loko va za va ku declare ku you are insolvent hi leswi vulaka swa ku swikweleti leswi nga na swona swi tale ngopfu swi tlula ni muholo wa wehe and loko va ku declare taniya automatically u ta va rehabilitated after 10 years hi loyi munhu a fike court order ya ku yeso u basisiwile va n'wi clearile se loko a lo nghena laha ofisini budpet hi lembe a ta va onhe ngopfu PFMA ya yo ku yi landzeleleni loko se tanihi principal a ni ya authorize ku titendara ha va nyika tikontraka ha va nyika ni ti-MNC ta yehe ku ave vanhu va njhani leswi xivutiso xexo xi ni heta ku matimba xexo mi vutisaka xoho ku kahle a xi vula ku hi fanele hi yisa ku loko ku ve ntiyiso swilo leswi kambe loko a za va teka xiboho xa ku tshika ntirho va tshikisa hi yini ntirho hikuva a ni va to hiko ni ya khoto mina hi xoho xitifiketi lexi hi xoho se loko va tshika ntirho swa ku swi tika ngopfu swa ku mata swi tika swi ya overlapa swi ya ni kwini ku ni mhaka leya lasta ku vulavuriwa hi ku mi kuma va ku munhu wo za va na 32 a nga ha ringanelangi ku ngheni ka government ende munhu luya loko a apply budpet so swe hinkwaswo swa vhetiwa se why loko u ri le ka tipolitiki le va nga vhetiwi leswaku ho hlawuriwa namuntlha u vheta u vekiwe exitulwini yi ku state security agent ku va yi vhete vanhu lava before va nyike xitulu ene i xiphiqo lexi xi nga koho hi ku loko ni kha ni languta matshamelo ya swilo lama hileswaku loko lava a va n'wi seketela vona ke a va nga swi tivi ku
ile ka xiyimo xa njhani ke nako loko ku ri ku mi nga swi tivi hi fika njhani ka xiyimo xa ku mi seketela munhu no n'wi tiva mi nga n'wi tivi ku matimu ya hi ya njhani swa ku swi tika ngopfu that is why u to tshama hi ri laha vukorhokeri ende sweswi u pfukile sweswi mi fava ku hambiwa loko u vhotele xipika hambi yini se ku humeleleni hi service delivery on ground no isuki va tshiki ntirho tanihi va tshike ntirho va tlha va tshika vuxirho bya le ka Congress of the People sweswi swilo swi vula swa ku la City of Tshwane in terms of administration a yi lo ku functioneni kahle ku humelele yini va le ku makumeni mati gezi va le ku makumeni va le ku ri kumeni emalakati ma le ku lahliweni nemetelbot so DT enko 0860002543 narite kartsengo ri ku ya mahlweni ndakati eka RFA hi tiyimiserile ku susa miehleketo yo tipholisi ta vitana xa ntirho wa hina xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingisiro mgana London FM 14 minute ntsena ku nga pawara liya ya 13 nakona ko Afrika wa vulavula 0860002543 xana mi ri yini hi leti timhaka ti humelela ku la atikweni n'wina mi angula mo ku yini ndlela yeleyo 0860002543 hi ndlela yo yeleyo kumbexani nga se mi teka mani sungula ni twa lava va le Giyani hi twa ku vo va ri ku endla ka yini a Giyani va ri ku na milambyala nhlekani mpfukeni n'wina mi njhani Pfukile mi ri timhaka tingani Giyani Giyani yime nhloko hi le ku xanisiweni issue ya ku na strike le ka Shoprite strike xa le ka Shoprite xi sukela ka vatirhi na ku na manager wa nywana nga thoriwa ku hi November ku fambeliwa khale va tisa un'wanyana this manager since a fikile hi November hi vulavula section le 15 wa vatirhi as we speak lava vatirhi va nga zava ku enough is enough hi loko se ku hlongoriwa wa 16 ku nga mhani lonkulu loyi a nga nghena 2001 a tirhaka ku sweka a ni ri ma swi vona butate loko u sweka u fanele u sweka xevo wa nghenisa ro nkombenyana tshotisela lavokweni ku twa ku munyu njhani manager yona n'wi kuma ka ku khabe yivetela nyama wena u ze huma ni lo vatirhi va ringetile ku tshama hansi na yena va lava ku vulavula na yena ya ni vulavuli na loko va ha ringeta ku vulavula na yena a ku mu humela handle loko ku mi lava ku sungula strike va ka hi lava ku humela handle hi lava ku vulavula na wena because se hi nga ku swa kona hikusa na matirhelo a ma cincini ambe ka xitolo va nghena hi 7 va chayisa hi 7 a ku na overtime a ku na transport leyi va tekaka yi va yisa makaya hi ku ya hi service agreement leyi va nga twanana na Sakhawu loko vatirhi va za va chayisa leti fanele n'wi nyika R30 or n'wi organizela transport ya ku n'wi yisa kaya loko a chayisa leti a ku na leswi va ku swi kumesi number 2 va te loko va vona swilo swi tetani loko lava va kha va hlongoriwa se management yi kuma chance ya ku nghenisa maxaka ma vona front manager u nghenisile yin'wana wa yena jikijiki ku nghena na nsati kwalaya loko va ha languta va ka ha swi na mhaka va nga swi tekisiri nchumu mara aka machayisele luya wa n'wana wa front manager na nsati wa yena vona va nghena hi 7 va chayisa hi 4 lava n'wanyana hayi 77 so I think loko yi karhi yi humelela mhaka leya ku vi ku fika ntirho wa GCR ku ringeta ku vulavurisana na manejara ka ni vulavuli na swiphuta n'wina machangani mphutini but yaleyo a hi nga yi vonangi until loko hina hi ya foneliwa eScosat because eScosat ho va madabodi ya Sakhawu we are just here to support Sakhawu yes hi foneriwa ku ri no ku na strike hale ntanani mara lexi nga endla ha foneliwangi Sakhawu because lexi nga ku humeleleni sa ku fiki vanhu va Sankho va community va ku akhosa phela vatirhi va le ku hluphekeni haleni but nte loko ni fika as secretary ya Khosata local loko ma ku ri ni vutisa vatirhi a ku seta munhu wa Sakhawu na va ku no ku te mhani un'wanyana no fika ku yena shop swat mbalele ra yena a ri tikombe ku i shop swat se ni ku va ku hi luya ni ku i va lava ku hi vulavurili na yena yona hi n'wi vutisa ku hi we mani o sungula ku hi teka tifoto se hi n'wi hlongola so ni ve ni vulavula na yena ni kuma ku mpela i organizer ya Sakhawu
se tshama hi vulavula se sungula ku ta kota ku ya mahlweni na mhaka ya vatirhi mara lexi nga fika xi chavisa hi te loko ha tshamini ku fika a negotiator from Sakao a ku hey ni rhumela hi national office va ri ka social media ku na this thing a hi komba that thing leyi kombaka ku machangani swi phunta hi nge vulavuli na vona a hi nga yi vonangi hina tell the honest fact a hi nga yi vonangi hi sungule ku yi vona loko yi ta na munhu wa Sakao ene munhu wa Sakao to tell the honest a hi mchangana na ku va mchangana that inani tsariwe hi changana tsandzeka na ku swi hlaya ku uri swi huma ka swin'wanyana se swi nge mi byela hambi te swi huma ka huvo ya yini a tsandzeka ku swi hlaya hi te loko hi hlaya ku kasi se mhaka leyi fike lawa se loko hi vutisa vatirhi va ku the behavior ya manejara yi chavisa ngopfu a yi chava ku fika kwala na ku va ta ku hi na tribalism i muvenda i kulukumba loyi a nga kona okay so loko se hina hi te ti huma kwihi hi ku ka vuhlungu ra ku ri na hlungwane la hlungwane a nga ha ri kona hi nga swi tina hlungwane fambe hi November u huma kwini lowani va ku hayi u huma a Bush kusuka Bush u ye a Mkopani a talanga so because a ni ku na khotato local a Mkopani ni teke foni ni fonela Mkopani la ku ta tiva ku mpela va n'wi tiva munhu wa va ku hayi n'wi hlongole lama aloye a nga u arrogant a nga koti ku yingisela vatirhi ku tirhisa sweswo so okay vatirhi va hi komba leswi va lwaka hi swona hi te hi languta ka top list ya vona yi vulavula hi ku a hi ali na tona leswaku hi chayisa leti na yini mara in the meantime hina a swi lava ku tlhelela ndzeni ka ntirhweni mara u hi hlongola loyi a hi humesela hansi lexi hina a hi lava xona loko vo pfa va susa branch manager na front manager because hi vona hi va accusa ku hi 1 2 3 hina hi nga tlhelela ndzeni hi ya ku tirheni then hi ringete ku intervene hi lava ku vulavula na management but swa chavisa leswi hi hlanganaka na swona vana lavatsongo ni loko va ku languta vo twa ingaka a wu munhu va ka va vulavula for a na va swi tivi na swilo leswi famba njhani ti-protocol a khosata hi nge vulavuli na yona ku ya mi right hi nge vulavuli na yona but lava hina hi wo endlela ku hi lava ku pfula ti-negotiation between n'wina na Sakao mi kota ku vulavula mara lexi hi lava ku kombela xona ku mi nga vulavula loko mo pfa mi teke loyiwani mi n'wi suspend because loko hi te hi cheka hi kuma ku a va ri na contingency plan ebutet va ti na ti-quantum ta yi 2 ta vatirhisiwa ka malamulelo ku ri lava loko hi va humesela va ta va nghena okay wa va nga yi endli contingency plan yaleyo ku susa this branch manager na yena va pfa va hisile ka a va swi kota ku susa va ka malamulelo va va tisana so that hi rhanga hi solva mhaka leyi va nga ri kona loko ku vo n'wi lumbeta a wina u ta vuya mara in the meantime a va n'wi susi va arile mhaka leyo va arile i mani va arile i mani management ya Shoprite okay aka branch level kwala ka ina kwala Giyani kwala Giyani lo branch manager se loya ala ku ya loyi mi nge mi lava ku asuka ya leyo ngo hi lava asuka ni ka nkarhi walowo a ka ha ri na yena a nge se za a involve the regional manager na yena a dilana na case leyi hi vuyena a ku ri yena a ala ku leswi hi vulaka swona leswi a va kota ku endla swona ku va ku fonela ma-security va bivapa security ku ri ntsena vona ku fanele ku suka vanhu lava ku tirha vanhu lava se sweswiwani ni vulavulaka na n'wina status I mean xiyimo xi mi le ka xiyimo xa njhani sweswi na ku tiva ku ndleka yini okay Friday ku ve na ti-negotiation hi twananini na vona shop a yi pfariwi ku va na ti-negotiations because the community leswi va nga kota swona ku nga va na vandalism mindzi ku va ku hi vatirhi lavawani va ve va pfumela a ku ri na maphorisa hi twanana ku shop a yi pfariwi Friday na Saturday ku nyikiwa chance ya yini ya ti-negotiations ivile hina as COSATU ku vulavula na vatirhi ku vatirhi mu ngo va mi tshamini kwala hi nge teki hloka hi khomelela muthori ku hi va hi kha hi n'wi sindzisa leswi ka ha vulavuriwaka hi tini ya retreat-nyana ta hina impela hi endle tano but lexi nga ta xi cinca ebutkati Friday hi twanane sweswo loko hi twanane sweswo hi pfariwa shop Saturday hi mhaka ya ku na mikosi na hina n'wana hi pfuke yaleyi va sale va pfula shop mara ti-negotiations ta ha ri ku yeni mahlweni and a hi twanane ku shop yi nga pfuriwi ti-negotiations ta ti ya mahlweni laha ku nga humelela ku community va ve va ta vanhu va sanku ku ve ku hetelela ku khomiwa majaha manharhu hi vulavula va tele xitokisini va ze va huma tolo na madyambu hi as we speak a va ri court o ka hi nge se tiva outcome ya kona mara force forward butet sweswi ni vulavula na n'wina a hi yimele verdict
Vedic yi vuyile Butet. Vatirhi lava nga handle Butet is 160 lava nga ri ku tirheni. But the Vedic loko ya vuya yi fika yi vulavula hi vanhu va 7. Vanhu va 7 va participate ka unprotected strike. So Vedic le a yi vulavula ku yi vuyi kwala ka va around 9 to 10. Yi vulavula ku by 11:30 hi fanele hi va hi submit medication. As we speak, hi fike nkarhi lowu hi wu pitini hi va rhumerile va ri medication. Mara lexi nga ku humeleleni Butet hi te loko nampundzu hi ri la hi fika la hi kume ku tigate a ti pfariwile a ku nga ngeneki la plaza. Maphorisa va pfarile na ma-security lama management ya complex ya Masingita Mall va ve va ta va fika va ku va kombela ku hi ku se tixopo ti-bank a va complaina ku ti-client ta va ti le ku pfunekeni ku pfariwe na a va na access. Hi ve hi vulavula na vona ku twananiwa ku Shoprite a yi pfali until problem ya vatirhi yi solviwa, because se now Shoprite yi endla ku na mavhengele laman'wanyana ma nga ha operate. Then na hi va byela ku okay a yi pfali Shoprite, vatirhi va ta va ri kona hava ashiwara. Mina personal I've said if ku humelela swin'wana ku ri vatirhi va ka Shoprite you can arrest me because ve le ka command ya mina vanga. Kona ku huma that Butet loko a ri ku hlayeni ka Vedic hi ra hala jiki around kwale loko Morgan va ni fonela va ku va la ku vulavula na mina ni thinki va ni kume kun'wanyana ni ri ka miss call. Va pfule vhengele vanhu lava va Shoprite. Va pfule vhengele then hi vitana manager wa complex. Leswi hi nga twanana ku vhengele ri nga pfuriwi until problem ya vatirhi yi solviwana. Wa va pfurile wa kusuka sweswi a ni byela ku ri no i ta tlha va fonela head office ku wa va pfule vhengele leri. As we speak hi le a handle hi yimeleni because hi ku ya hi milawu medication ya hi va fanele va tlhe va yi hlamula namuntlha a yime kwala. So hi yimele nhlamulo yaleyo hi ta kota ku twisisa ku loko se va hi hlamurile where to, because yi vulavula hi 7 wa vanhu hina hi na 160 wa vanhu hi ka na vona hansi. ni metwele lexi ni nga ri ku xi twisiseni kambe kumbexani ni ta xi twa hi ku famba ka nkarhi i timhaka ta ku a ni ngo Shoprite a hi xiphaza. Se loko xi nga ri xiphaza swi vula ku loko mi tsandzana na manager ku na regional manager, loko mi tsandzaka na regional manager ku na provincial, loko mi tsandzeka ku na national. Kambe hi ta twa ku yi fambisa ku yini ku ya emahlweni eMlamza. Kumbexani loko mi ri na swin'wana na n'we mi ngo hi byela ku se mi fike kwihi hi ndlela yaleyo hi ta twa ku endleka yini. Loko mi kuma nkarhi mi ni rhumela leswiya mi nge mi swi vonini loko mi ri na swona. Ni na swona leswi ni nga swi rhumela a mi nga swi vonangi na n'wina Butet. A ni swi vonangi. Ene va endla ingaku va tlharihile lama swi ta ku va endlela yini Butet. No nkarhi wo ni siyaku Mlamza. Okay, no it's fine. Ta mi rhumela ku na problem. Inkomo Mlamza khensa swinene Mlamza hi ta tlhelela ka vona hi ta twa kahle ku endleka yini. Kambe ve ri twana lembe leri Vembe TVET yi tlangela malembe ya 60 yi ri kona college leyi. Yi kombela vadyondzi va khale lava nga dyondza eka college leyi ku sukusela kwala ka malembe ya 1963 ku ta fika hi 2000 ku ta hlanganisa na college hi ku tirhisa tindlela leti landzelaka: email ya marketing@vembecollege.edu.za kumbe u tihlanganisa na Munjezi Makhuba hi ku tirhisa WhatsApp eka 0860 750 0250 kumbe Fatuwani Makungo eka 060 600 5204 kumbe u hoxa vuxokoxoko bya wena eka website ya college eka xiyenge xa alumni. Tihlanganisi na hina tsundzuka ti 20 March tihlanganisi na hina tsundzuka ti 20 March 2023 siku ro hetelela ku va u tihlanganisa na hina. Hi kombela u hi pfuna ku hangalasa hungu leri na ku pfuna ku tlangela swilo swikulukumba leswi hi nga swi fikelela. Vembe TVET College. Sweswo mingisero Munghana Lona FM sala ti-second ti nga ri tingani ku yi va awara ya 1 ehenhla ka nhloko ikwalano hi ta kuma mawanga misava hi nomo wa sesi Lilian Nhlamangwana n'wina mi nga ka ndhawu yaleyo ya Giyani a hi mi byeleni a hi mi tweneni ku mi tiva yini n'wina mi nga va ku mi ri vatirhi va kwala ka Shoprite ya le Giyani la Amasingita Plaza hi la kwala tlhelo ka R81 mi ri yini n'we le ka 0860002543 hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we hi mhaka yo leyo.
kasi loko sweswiwani swi tiveka ku munhu loyi a nga le ku xaniseni vanhu i wa rixaka leri i ku va tribalist kumbe i ku va hi swi tiva ku i wa rixaka ri a ni tivi kambe ta twa hi n'wina le ka 0860002543 a hi kumeni mahungu emisava hi na mosesi lilian hlavan'wana ya sesi lili nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka Minjani botpheti ixicalaviti kwala Phalaphala ayike sweswo swa ku yivela ha swi tele ngopfu more special ala bush ku na xikolo xin'wana mara loko ni xi twa ve ri i xa vatsoniwa mara xikolo xexi ve a ku feriwi loko ri ka grade 12 a wu feyili xikolo xexe botphete no xi rivala na vito va ku vanhu va ku tala va suka la Phalaphala tindhawu ta ku tala va ya xikolweni xexeleyo hambi Hospruit or Mpumalanga sort of like that va ya ko va tsutsumela ko ve ri hawa a ku feriwi grade 12 berra na hambo fika laha ku va bye ku a ri ka grade 12 ku nga ri na provo va ta ku endlela voho va ta ku nghenisa grade 12 hayi ta queen ndza va yerele botpet Afrika wa vulavula hela nga kona mingisero Munghana Lonene FM inkombo timinete ntsena ku bela vura ya 13 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM timhaka tingani ni tava ku na n'we mina tona mhaka leyi ya ku yivela leyi ku vulavuriwaka hi yona van'wana kha va vona va kha va dyondza va dyondza ti-university na yini university a wu ngheni raha exemption leswi masiku lama ku nga veri yini loko i ya university swa antswanyana va swi olovisile masiku lama ku na ti-certificate ku na ti-diploma ku na ti-bachelor so loko i lava ku endla degree i fanele i va i pase hi bachelor loko i lava ku endla diploma u pase hi diploma loko i lava ku endla certificate i fanele i pase hi certificate ka matric matsundzuka ku tshame ku va na certificate swin'wana swa van'wana va van'watipolitika swi kha swi jekejika swi hala na loko i xi languta wa swi vona ku a xi ringanelangi ku a nghena university mara i na degree i yi kumise ku yini se i swin'wana swa leswi kumbexani tanihi rixaka a hi fanele hi sungula ku ti vutisa swivutiso sweswo leswiya ku hi lava ku fikelela yini hi lava ku ya kwihi hi lava ku vona yini hi ndlela yoleyo se a hi ku timingisela Munghana Lonene FM hi le ka 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za ku na van'wana va nga rhumela ti-voice notes hi ta twa ku voho ti-voice note ta voho leti va nga ti rhumela ti ri yini kambe sweswo ndaka leswi minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM Makombandlela musumbhunuku ku fika hi Mugqivela kusuka eka tindzumulo lava nge kondlo aniti vantshwa vatswatsi a ku sali munhu to tala wa tikuma eka sayense na thekinoloji rihanyo ra wena swa timali ta vaaki leswi khumbaka vadyondzi na le tlilasini ha nghena weno exikarhi ka vhiki u kuma minongonoko leyi exikarhi ka awara ya 9 na ya 10 ni madyambu loko hi Mugqivela ku ri nkarhi lowu fanaka ni mixo SABC Education enriching minds enriching lives Munghana Lonene FM Makombandlela xikongomelo a hi nduma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula Inhlekani Lonene Butpet na Butimogimo Milleris nga ku teka leyi ya public protector i teke nkarhi ku leyi a tshamela preliminary report ya yena leyi nga humesa after 9 months loko ku la ku cheka nambari na yena loko la ku kamba original i ta kuma ku na swin'wana swa ku solasola SARS a yi vutisiwanga taxman a nga vutisiwanga South African Reserve Bank a yi vutisiwanga na yona report leyi ni kusoleni ya vumbirhi hi le ka ni hawu vatirhi va ka mfumo interdict leyi va ta yirhela tlhelo a ni kombela ku a ku rhumeliwe masocha if varhangeri bya byi tlharihini byi rhumela masocha lama ku nga ti-paramedic ti-doctor leti ta masocha andzeni ka swibedhlele hinkwaswo swa Afrika-Dzonga i again Mdluli kwala na Makhani inhlekani Butpet na vayingiseri va Munghana Lonene lexi nga hlayaka concerning mhaka ya meyara wa le Tshwane I think we've learned something out of this and hi nga swi rhandza ku ri va ministara va meyara and whoever la nga le exitulwini xa government ku endliwa vetting hi vona
ku ri hi vona ku ri vo va right na even the president na ya vetiwa hi vona ku ri swi right leswi swi endlekaka na cancer petrol sublocating. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Kuna vayingiseri lo enhlekani. Inhlekani minjani? Epfukeni njhani papa? Ngikho nkombela ku va xikala vito. Enkomo. Ala kona va timhaka ta mapato bani khumbiwa ngopfu hi patu ra ka Mavili kwala ya. Area patu area every week va ku ri na vanhu va tirhaka kumbe kuma va fumbanile more than 35 wa vanhu va tshame ndhawini mara a ku ri ku endleke nchumu patu a ri loko heleni swi ala ku mi khomela lava va mapato ku progress ya kwala yi le kwihi ala kwihi va ri ku avasi minkarhi hinkwayo loko ku ndliwa project emugangeni ku na xin'wana va xi vitana steering committee. Steering committee, okay. Hi laha mi sungulaka kona n'wina tanihi vaaki. Steering committee xa kwalano xi ri yini hi mhaka leyo ntirho walowu wu vekeriwa ku wu ta heta nkarhi wo tani hi kwihi. Okay. Swi nga se za swi ya kwihi mi sungula kwala mi nga kona. Okay. Inkomba. Limit khenseli papa khensa swinene 0860002543 tonalo. Mjani Botpet na muhumelerisi. Mina xikala vito la airport. Kombela ku hlamula question yin'wana mi tshama ku mi tlhe mi hi vutisa ya ku hi fike njhani laha hi nga kona naswona hi ta huma njhani lava ku hlamula leyo hi ta huma njhani. Botpet ku huma ka yona vulavisisi hi ku angarhela Afrika hinkwayo yi kombisa leswaku vanhu lava nga tala i vantshwa i youth. So mina lexi ni nga xi vona vanhu va youth ya laha Mzanzi current affairs or mahungu lama ma va ku ma tlhe ma humelela a hi landzeleli mahungu hi landzelela swilo swa entertainment too much. Loko vantshwa vo landzelela ngopfu mahungu va ta kota ku vona ku endleka yini ka politiki ende ku na leswiya swa ku mi kuma ku munhu u tirha kahle a ku hayi mina ni landzeleli politiki mara loko fika nkarhi wo vhota ya vhota phati yin'wana na yin'wana kumbe ya leyi nga ku rhangeleni hi nkarhi walowo. Swi fana loko ha ha ri na youth leyi tibyelaka ku loko petrol yi gonya hi mhaka ku mina a ni na movha a swi ni khumbi a hi helo ezotiko. So vanhu va vantshwa ni vona nga ri loko ho landzele politiki hi ta kota ku vona ku hi vahi vanhu lava va hi phuvisaka hi ta huma njhani ka mhaka yaleyo but as long youth yi nga landzeleli a ku na laha hi yaka kona. Nemetweni mixero man nemetweni But wholesalers ba amukeriwile Hurricane Pumps we beat any price. La hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. un'wana mixero ni rhumele hungu la a ku hi yena mani a nga kombelangi ku va xikalavito i Daniel Vuma va ri Khalanga I am ashamed about the stunt Apostle Dr Makwarela pulled. The Tshwane resident had hope in him. DA has failed us big time. Before we could even test service delivery in our city, boom, he did what he did. He did not only disappoint his political partners, but he disappointed us. Someone in his level, responsibility, and leadership role, he should not have tried to commit fraud like the way he did, especially with legal documents. Now, we are questioning his qualifications. And he also indicated that DA councillors are not educated exactly what is going on in Tshwane. I'm really disappointed. But then, Vuma. Enkomo Khalanga. Hey, wait a love. Nash profit. Hey Khalanga. Mata ku humelela yini? Ni ta rhanga ni hlamula ali America Hoses a ni nga lava ta nghena ka yona ya Dr Makwarela. Swi ni hlamarisa ngopfu loko vanhu va swiyimo swa le henhla va ri na moya wa ku xava ti-qualifications. Khalanga ni khumbula loyi a ri mufambisi wa SABC. Ize vandla ra DA ri ni pfulela nandzu wa vukhamba hikuva a yi se mi ya kwihi
hikuva na tidyondzo to karhi na yunivhesiti yin'wanyana swi ta madikizela loyi a ri MEC wa agriculture loko ni nga hoxisi a Western Cape wa vandla ra DA i hembini hi ti-qualification ta yena. Vandla ra DA a ri n'wi khomisanga ri lo n'wi cinca ka MEC ri tlhe ri n'wi teka ri n'wi endla muvulavuleri mutsundzuxi wa premier. Sweswi tirha tanihi mutsundzuxi wa premier a ofisini ya premier. Mara namuntlha hi leri ri mbalela majazi ri ya khoto ri ya khomisa Makwarela hi leswi a nga swi endla swa rhongo na hi Makwarela. Kambe xivutiso xa mina i ku swilo leswi swi vonaka loko swi endliwa hi va mavandla man'wanyani na loko swi endliwe hi vona va DA a hi nandzu na swi vonaka loko swi endliwa hi mavandla lama ma nga ta mangariwa. Se swi vula ku na n'wehe loko mi ri ka mavandla laman'wana a mi fanele mi tshama mi veke ndleve hansi mi lavisisa ku matikizela nge le ku khomisiweni a n'wi khomisi. Se swi nge vuli ku hi mhaka ku wa khomisi va nga khomisi hi mhaka ku n'wamkhomisi va vona va nga khomisi a swi vuli swona. Ntiyiso Khalanga kambe loko munhu a ku hi tirhela vululami a nga zi a yimela va makhelwani va n'wi kombeta ni hi munhu loyi a tirhelaka vululami i tirhela vululami. Loko va za va n'wi yimisa va tlhela va n'wi vuyisa loko va ha n'wi yimisa ku sunguleni na va swi vonaka swi fanelanga moni yi tshika ni nga lavi Makwarela yi ni bohile ngopfu a ni lavi no vulavula hi yena. Me lava ku vulavula hi mani? Ni lava ku ta vulavula hi report ya public protector. A vanhu a va bohi na timbhofu va cina le Brooklyn a Hillcrest va cinela madikizelo loyiwani public protector va ku a humese report hi vulavula kwala ka xitichi xexi Khalanga ni ku a mi swi voni ku swi endleka ku public protector a nga va a nga khomangi mhaka yo twala na wa handla vilavisisi lebyi byi nga enela ku loko a vulavula hi ku public protector a hi n'watipolitiki i nenge wun'wanyani wa institution ya nkoka la tikweni ra hina. Lero loko hi nga wu teki kahle ofisi leyi hi teka hi ndla tipolitiki yi ta hi hlupha. Public protector i yini swi vula ku fambe muti na ximotana a lava mbhoni lebyi swi kombisaka ku Ramaphosa i tlele nawu lana i na loko loko hi la report ta hi nyika report hinkwayo yi helerini hi kota ku hlaya hi twisisa mara hi ku hi yingisela van'watipolitiki a hi lavi ku twa swona leswi public protector a vulaka swona. Public protector na NPA a va hambananga Khalanga. Loko vo tana swibumabumela swa ku Khalanga a khomiwe swi vula ku vana va wu vona nandzu lowu a fanele a hlamula. Va hambana na komiti liya a yi langhiwini ya tijaji leta tinharhu leti a yi tilotwa ntsena ku vulavula ka EFF na DA mara va nga nghenelelangi ku vutisisa ka vanhu lava va khumbiwaka ka swiviti leswaku yini mi tiva yini mi tiva yini kwalaho hi nyika mavonelo ma president i na mfanelo yo a ti hlamulela a khoto kumbe ka komiti yo karhi a parliament kambe public protect ti humese xiviko lexi na le court swi nga hi pfunaka futhi loko hi toloverile hi nga la South Africa ku va hi nga yingiseli public protect i tshame Thuli Madonsela a vulavula a ku Phalanang Trust yi fanele yi lavisisiwa na murhangeri wa yona a lavisisiwa hi 3 million leyi nga nghena aka account a yi se lavisisiwa swi vula ku ta ha vula sweswo tin'wana ti boha maribye tin'wana ti boha nkavi atikweni lera hina a hi ringani Khalanga a hambana hi fanele va tintiwo ti le vokweni rin'we kambe a hi ringani leswi a swi endlaku luya wa le Giyani loko ni hetisela luya wa manejara luya a swi endlaku Giyani swa moya luwa wakwe a taku hi wona na vativa varhangeri vo tani loko na ha ri ngopfu na vanhu vo hanyisa leswi a hanyisa swona a va n'wi tekele magoza hi ku ya hi mina a fambi kwala Giyani ku ta va na kurhula ku nga vi na madzolonga molo luwa wu akeriwe vanhu va province hinkwayo a wu akeriwa Machangani ku akeriwe vanhu va province leya Limpopo hinkwayo munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku ya masingita molo waya
a xava mara loko yena a tirha xihlawuhlawu xa xihlawula ririmi a swi nga tirhi atikweni ra South Africa ku ya mahlweni sweswo a hi swi lavi no swi vona loko va ku ri na ntiyiso ka mhaka yeleyo himpela a swi tshamangi kahle hi nge koti ku hi le ka rixaka ra nkwangulatilo kambe ku va van'wani va pfumeleriwa ku endla ku rhandza va vula van'wani swiyutha na yini hinkwavo ivi swi hetelela swi tshikisiwa sweswo i fane a laviwa hi tiva na vito ra yena hi tiva na ku hi huma kwihi hi kota ku tiva ku i fike njhani ka xiyimo xa ku va a tirhisa marito yalamo loko ku ri ku mpele ma tirhisile hi ndlela yaleyo ene loko ku ve ni va kona vativi va nawu van'wani va swi twaku ntiyiso ku swilo leswi i swi ndleni ni ri ni mi ndlela xirhambo n'wina vativi va nawu hi pfuneni hi khomisa munhu loyi ku va hi rhuketerini hi karhele ku rhuketeriwa hi vanhu no ka ni nga tivi mukharhi va kwihi sweswiwani ni va vitana va vuhosi lava nga kolo loko va swi twa i van'wana va lava va swi landzelelaka ma n'wi tsundzuka un'wana a nga tshama a ku corona leyi kasi yo lava vanhu va nga ri swi ku yini ma swi tsundzuka a vulavula hi ririmi lerin'wana ra hala a va n'wi twangi yaloye na sweswi ni ri mukharhi yaloye munhu loko ho va na vumbhoni byebyo himpela na swi tiva ku mukharhi va nge n'utwi swi nge na vhiki swi nge heti mukharhi ni mi twini vo tinkesini eko mukharhi mi le kwihi kunene n'wina na swi tiva mi swi hlwerisi swilo leswi mo tsalatsala mi tsalatsala ya ku nga ri khale ta twa se munhu a yime hi nenge wun'we akani leswi mi swi vulaka a hi ntiyiso akani cliff leswi mi swi vulaka ni nge swi hlamuli kambe a hi ntiyiso leswi mi swi vulaka kambe mi ri tani a hi hundzeni laha hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM 25 timinete ntsena ku bela awara ya 13 nhleka hi tsaka njhani ku xeweta munhu loko a tirha swa kahle mi xumile mpfukeni hayi xumile hi ngo vona hayi hi leswi nga tsakisaka hi sweswo loko mi pfukile a khensa timhaka leti la ku antswa na swin'wana timhaka leti ti vulavuriwaka le ka Shoprite hi fanele hi va na vuxiyaxiya swinene na wuri Peluka kumbe Khalanga i Pep Peluka i Daniel kumbe Nhlaziya merit of the case loko mina ni vulavula marito ya xihlawuhlawu ku fanele swi nga tshama swi ntiwa hi va ti-rebellions kumbe ti-right wing a va nga yimeli valungu hinkwavo na mina Peluka loko ni vulavula marito lama nga lavekeki ya xihlawuhlawu lama nga humelela hi xiviko lexi hi twaku hi Ngobeni le Shoprite a hi ri Machangani hinkwawo a hi ri Mavenda hinkwawo nawu wu ri loyi a nga marito yo karhi loko ku pfuriwa SAP3 ku nga dokete ku chajiwa yena a ku nga chajiwi vanhu va le purasini ra ka Manghena hinkwawo hi n'wana wa vona la tirhaka Munghana Lonene i fike a rhuketela mapepi polokwana hi nga pfumeli vaakatiko ku hi nga khomi a hi khomeni ximbonelo hi kala hi ri nawini ku na vanhu van'wanyana a va swi lavi kumeka va ri ka New Dawn hi ri ka ku hanya swin'we i vasivara va hina ni ta ku vulavula na n'wina namuntlha ni ri moyeni ni na vasivara va maZulu va mapedi ku tekatekanani wihi fanani munhu loyi a endlaka xihlawuhlawu kwala xiviko xexiyana ku ri ntiyiso leri i tirhe na leyi swi tsandzekile loko ku ri ku a nga tirheki swi fana le xikolweni hi tshama ni vulavula hi nhlokomhaka ya le ka xitikisi mi nga susi n'wana na hluphaka xikolweni xa n'wina mi ku a hi n'wi paseni va ta n'wi vona mahlweni a hi tshunguleni munhu loyi hi susa rimitsu leri a ri nge taproot ri onhaka hi ri veka tlhelo hi tsandza hi yini ku tirhisa milawu ku na ti-regulation yi vula leswi loko munhu a tirhisa marito ya xihlawuhlawu swi fana loko u vulavula a ku tirhisiweni nawu a ya hubyeni a ti hlamulela timbhoni ti huma ku tlula ku vanhu va tala va hlupheka nto vulavula milandzu hi vanhu va 100 and something eka charge loko u chajiwa munhu wa ti-accomplice i vapfuneti swi va ri ni tshama ni mi byela kwala ka nongonoko wa radio leyi
mi nga ri mi kuma vanhu va tele va bukutele munhu ku va mi bela mavoko n'wina mi kota ngopfu ku themendheriwa mi nyanyukisa hi vanhu mi ya raha munhu loyi a nga tlela laha loko hi ya le ka postmortem loko a karhi a kambela lowa dokodela i ri munhu loyi i dlaye hi mbanga loyo hetela mbuyanga wa nteli wa humesete i rahe munhu a ti fele khale se kwala Giyani a ni ta ku yimelani va mphari kumbe va va tirha ntawu munhu yeloye i ya kuma leswi n'wi faneleke ene swilo leswi a nga swi endla hi leswi ni swi tivaka tibuku ti vonaka so i khomite schedule number 5 inkomo 100 ni tsakisa hi ku mi kombise kahle ku swi nge koteki ku namuntlha munhu a vha hi mhaka ku yena i vulavurile ivi hi ve ku rixaka leri hi mhaka ya munhu wun'we a nga yimeli rixaka i yimela yena a ri yexe na loko a ya khoto i ta a ri yexe a nge yi na rixaka loko ve munhu u tshama a hlangana na swona kun'wana na yena a fanele a swi landzelerisile hi nge fiki hi ku hi mhaka ku luya i te ivi hi ku rixaka leri hi swo sweswo mi khetse ko loko mi tshami hi lama yi sweswi ma n'wi vitana valoyi wa gender equality kwalano i vulavula valava i muvulavuleri munhu a nge vulavuleli ka leswi a nga thoriwangi swona 100 i ntiyiso se hi leswi a swi endliwa na hi va Cliff loko a ri wa rixaka reriya a nga wa rixaka reriya nkulukumba a nga yimelangi vanhu lava va rixaka leriya hinkwavo hi yena se loko ku ri na leswi swi fanele loko ku ri ku pfuleriwa nandzu ku pfuleriwa yena kambe hi nge fiki se hi sungula ku rixaka leriya riri hi mhaka ya ku swona mani huma so ni ya na swi twa miri wa mina wa hisa a ni tivi ku ni yo dya yini ku hela loko ka vhiki kumbe na loko khome mukhuhlwani kumbe ku endleke yini kambe hayi a yi ke i kwala na yena i fikile Khalanga mpfukile ne hayi a ni te ni ri kahle ngopfu mara na swi twa ku ni hisa miri na swi hluphi vakhalabye va tlankombe va xota na lomu ya ringini mikombe ya hekalela yana ni timbaleleni please mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula mahungu eka